Opština Bojnik aktivno učestvuje u programu dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća. Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u Srbiji, za koji je ove godine izdvojeno 500 miliona dinara. Podnosioci prijave mogu biti mladi bračni i vanbračni parovi, samohrani roditelji i mladi poljoprivrednici do 45 godina života, a maksimalan iznos sredstava predviđen za kupovinu kuće sa okućnicom iznosiće 1,2 miliona dinara. Ove godine, za razliku od prethodne, zahtevi se rešavaju sukcesivno, a oko 500 porodica biće zbrinuto na ovaj način. Sredstva se uplaćuju lokalnoj samoupravi, a onda lokalna samouprava, u prisustvu onoga kome su sredstva dodeljena, direktno vrši transfer prodavcu kuće. Imovina kuće se knjiži na onoga kome su odobrena sredstva. Podnosioci prijave konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, koju podnosioci prijave predlaže prilikom konkurisanja, ističe u izjavi za televiziju 4S zamenik predsjednika opštine Bojnik Dejan Stojanović. Što se tiče konkurisanja za sredstva za nabavku, odnosno kupovinu kuća seoskih gazdinstava, interesovanje je vrlo veliko. Ja sam razgovarao sa nekoliko bračnih parova sa teritorije naše opštine koji su vrlo zainteresovani i prikupljaju već potrebnu dokumentaciju da konkurišu kod Ministarstva za brigu o selu. Mi do sada imamo potpisano 4 ili 5 ugovora sa bračnim parovima, nisu svi iz naše opštine, znači imamo i bračne parove iz susednih opština iz Lebana koji su kupili kuće na teritoriji, odnosno gazdinstva na teritoriji naše opštine, ali vidim da je značajno interesovanje i mislim da je to pravi potez, jer ima dosta napuštenih kuća, odnosno kuća čiji vlasnici ne žive ovde na teritoriji naše opštine, žive po gradovima, gore u Beogradu, u Nišu i zainteresovani su jednostavno da prodaju svoje kuće da ne bi dalje propadale. A sa druge strane, bračni parovi neće morati da grade kuće koje su čije gradnje izuzetno skupa u današnje vreme, možda puta 5 ili puta 6 u odnosu na one cene na tržištu na koje mogu ta gazdinstva da kupe. Vi ćete pomoći te mlade bračne parove kao lokalna samouprava? Pa naravno, naš interes pre svega da mladi ljudi ostanu ovde. Ideja je da pre svega otvaramo nova radna mesta, u kom smislu se stvarno trudimo izgradnjom ove zone i pokušavamo da dovedemo investitore neke ili domaće ili strane. Malo je to usmereno od svih ovih svetskih dešavanja oko rata u Ukrajini. Investitori koji dođu žele da prođe neko vreme, da urade analizu, da vide kakva će biti situacija u Srbiji, pa da onda posle toga donesu odluke o svom angažovanju, odnosno počinjenju svojih investicija i u tom smislu je malo usporeno to, ali to je naša glavna ideja, znači nova radna mesta i da se omogući da tim ljudima da kupe kuće, da ostanu ovde da žive, a ne da idu u Leskovac ili da idu za Niš ili u Beograd i da tamo traže svoju sreću, a da naš ovaj prelepi prostor puste reke bude sve pustiji. Eto, to je nešto čemu mi stremimo i mislim da ćemo u tome uspeti u nekom narednom periodu. Kako podvlači Stojanović, do sada je na teritoriji opštine Bojnik potpisano 5 ugovora o kupovini seoskih kuća. Želja nam je da pomognemo da naša sela ponovo žive, dodao je Stojanović, izrazio nadu da će se na ovaj način sprečiti odliv stanovništva i oživeti selo. Prethodne godine za ovaj program iz budžeta izdvojeno 686,5 miliona dinara i kupljena je na teritoriji Srbije 651 kuća sa okućnicom u 100 lokalnih samouprava. Prosek godina dobitnika kuća bio je 30.